أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حمد و پسند هر چیز الله رب العالمین. صلاة و سلام خدا لسر پیغمبر ما بن سید و سرور و رضا و سروک می محمد بن علیه الصلاة والسلام. سيدة شلونك سيدة؟ عشان جانت السابق. السلام عليكم سيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وين شوان ويجي باشن؟ مشكلة سيدة. باشم والله. شلوني؟ باشن. ماردينة خاشة. فلجي Adana merkeze. سر چاوار أهلا وسهلا. مقول وش أدنى هنا؟ أصلا مسيرته. سر چاوار أهلا وسهلا. Seyda az çubuğum medrese yani yapamadım, geri geldim ya. Kaç sene oldu? Vaa. Çıkası iti çan salamayın medrese iti çan salamayın. 1,5 sene. Çuma te devam nekir ya. Vay sağlık uni iftimai basan sağlık uni. Açız hanım vallahi billahi zah zordu ya. Çıkın tel medrese te çıkın. Kur'an kullandım. Nahçılanam kitaba ya nahçılanam. Ondan sonra İzzi. Oraya kadar geldim. Bitti. إذا باشا صار خيري بي بلا يا بخير بي إن شاء الله. Seyda tu hoca imamı. Tu imam بله از إمام تيناكم. ناز إمام تيناكم يعني از ملما مش مدرسة خون يعني از ملات تيناكم. شلا سيدا؟ ناز إخراج بوما از هات ما إخراج كرن إذا أجي نهاز از ملاتيا رسمي ناكم. أجي بوشا. أجي بسمه منه حبيبي. سر شعبان وسهلا. بله سر شعبان مرحبا جولا. أهلا وسهلا. يعني كاستنا. كم قاش مرة كلمة شهادتي. بقالة كلمة شهادتي ومعناه وش مرة بيش دقنا أب تماشواني ماشي فايدك استفادك جيب بينن. سيدا كلمة şehadet yani çağ astıracağım. Allah'tan başka ilah yoktur. كأول عربية وبيش ويدي بيرا معناه وش مرة بيش. Tamam işte eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. يجي معناه وش مرة بيش. معناه yani Allah'tan başka ilah yoktur. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve ben yine şehadet ederim ki yine Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kulu ve elçisidir. Allah. بله kurmancı git kardeş bana kurmancı işi beşe. Ne ulan? Azmanamı zaf kurmancı ernuz onum ya. İdi az معناه وش ولا بيشم. مثلا هذا بس وردكم از بقلبي خو باور دكم و بزماني خو اقرار دكم جي الله بيبا تو إلهك حق نينا يعني الله تان başka ilah yoktur. Mana Allah'tan ilah ne demek? İlah ibadet edilmesi gereken kişiye ilah denir. Sadece Allah haktır ona ibadet edilmeye. İlah manası emir ve yasak koyan, yasa, kanun, anayasa belirleyen, yasama yetkisi onun elinde olan kişiye ilah denir. Bu ilahlık hakkı yani kanun koyma hakkı, yasa belirleme hakkı, emir ve yasak koyma hakkı, bazı şeyleri serbest, bazı şeyleri yasaklama hakkı kimin elindedir? Kimin hakkıdır? Sadece Allah'ın hakkıdır. Kim? Allah'tan başka her kim yasama yetkisini, kanun belirleme yetkisini kendinde görürse veya başkasına verirse demek ki bu başkasını ilah kabul ediyor demektir. Biz de bütün sahte ilahlara la diyoruz. Yani Huda peyveşi Allah peyveşi şu ilah ki hak guamjera taatu ibadetu teslimiyete bakın nina. Yani hakkı taati, hakkı teslimiyete işte Allah Teala tanıyla. Yani amej bir tanıyla teslim ben. İbadet de begoş bir tanıyla lekrin. O dis az bavar dikim go Muhammed Resulü viyam. Az bavar dikim go Muhammed Resulü viyam. Ben bu.
Öyle Seyda. eyvallah. Başa pırsına veydi hana pırsına veydi. Şey Seyda. Niko henek pırse ve hana pırsına veydi. Fırs yani. He. Pırs Bir pırs. sorun var mı? Seyda söyleyeceğim. Valla amçı bizi ya. Fırs. Niko. Ha Seyda. خو بعمل زمانه كردي بلا كرديا وباش بي خو باش بعمل كردي La valla يعني amçı بكردي Seyda. خبر بدين مثلا Duruz bizi ama amçı yani. Amçı يعني böyle زاني همو زمان هذا سورة الروم خو تعالى سورة الروم آيات 22 هذا دبجي ومن آياتي خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم جاء آية نشانة رب عالم شكرنا عرض آسمانا جي آية خدينا ونوكهبونا زماني ونوكهبونا رنجي و أبجي آية رب عالمنا دبقوا هر زمانكي أم بتشعبي آية كش آية خدينا مثلا إذا منين نقول آية أب زمان منضبي Rost da valla Seyda. Seyda'nın şeyini أيوه جالي تماشوانا جالي خوش كبراين إجاب خيرا خوفي وشانا زندي بحاربة بكن وماجي تعقيب بكن بلا هبالة تجي Tamam Seyda. Zaten ben sana takip ediyorum Seyda. باشا Hediye sana ki. Söyle. Bakayım takipçilerine. Kaç izleyici var onda? Söyle hediye atsın. Seyda izleyicisi Zafana izleyici. Yota. ولا بلا جانا زعفن Ben de. أنا بكني كم سي حبن سي وشار حبن جانا زيدنا وجانا Boş ver Seyda. Boş ver ulan. Hediye kime atacağım? Sana. Lan manyak mısın? يا دبي Seyda. مثلا دبي Ha, bana ver. Seyda. Cana tara hediye doğacaksın. جانا دشينن أكل كم دشينن زعف ناشين كمن Ver. Acı pısmamını ne? Kozuya. ثلاث شعبان أهلا وسهلا مرحبا Hoca çay hoca. باشن جانا دسابي وين شوان وباشن إن شاء الله Amboşum Allah rahmeti bu beta. Durmeta çona. باش خذ اشتغل زيبين ويقا فرسك الفيديو هاتياس فرسك بكم ميزنا خواه زينبي دبي كشامني هاري صنابة ما روجي نقرب فيش رقص أبكي ما تشيل بين شنابي روجي حمود شي فرصة مثلا روجي أمري خذ تعالى حمود شي فرصة إيه أما الصنابة Hoş geldin. أما في الدنيا يقول خذ تعالى ما الصناب دكي أما الصنابة آخرتي دنا Hayır bunlar söyle. جبو صناب دنياي جبو كان روجي دنياي جبو صنابة دنياي تبازي صنابة آخرتي ترك بكم شنابي ربيع عالمي بمتشياني بيت دنياي Debicin. Tilki haber bir de. Debicin hem fazla anlamıştı o ki. Yayın gitti lan. Ahmet'in nasıl bıraktı lan? Seyda. Dengamete. ها بله Debicin. Bir de Tilki haber bir de. Hem Kurmancı fem lakin. لا ولا تركي خبر نادم جانا هالو قوم مهبان تين سر خاطره مهبانا بتركي تشتغل لو كيدياس اتخاذم قاب كل ما نجي صحبتي بكم انا اجيب تركي تكم يعني Ha, elçi boşal. يا مجبوره انسان امره خده بگري كنگي مورو جينا گري اگر پیرک کب حمله به پیرک کا گو شیر بده زارو کا خوا یان اختیارک به نخوشک به نخوشیه کا گران به کاره روشی نگری لو كيدي ولا عيشتي معيشه من هي الصنابه من هي مكتبه من هي از روجي ناقرم ولا شينابي مجبوري روجي بقري امري خدي سن امري حمو كثير يا امري الله تعالى سن امري دولة إليا يعني الله تعالى يحمو كثير مصدرام قابات دولة جي ضدي امري خدي تشتكي بيجان بيا دولة هناك امي بيا الله تعالى كن ما هو دولتك يا دولة جي انسانك وكم نتيا Rosta ulan Rosta. يعني يجي يعني يا هدية مو با هدية بشينه هدية تيك توك چاوانن اگر او کسی گونجره هدیه دشینن
اگر تشتی canlı yayına tişta qenc û baş be, tişta dini be, tişta be edeb û be haya û haramî û guneh tê de tune be, te hediya jê re bişêne ne guneh. Lê wala got tiştê fahş û çapal û haram û tiştê guneh hebe û tu jê re bişêne hingî guneh. Haram. Wala ez mana xewna nizanim. gel. Hinekî mana xewna jî birdim. Şöyle. Böylece doğat haya Seyda. Ê? Böyle doğat haya doğat. Doğat şey Evet. haramana. Gerçek zoran bütün dersaka haramana Seyda. Davetê de got zilam û pîrek di davetê de biriqsin, hebdû bibînin û têkevin destê hebdû de haram e guneh. Haram. Seyda, tu çüye kurtarana hiç gittin mi? Kurtaran. Ortalan. Tu Ha cana çuma. bu Şeyh Şibatullah Nozdaki. Ben ana astkim ne ana Şey çuma yapsın cevi. Ana çuma medresa wan. Peki Malaisa hayatınızdaki Malaisa. Malameti, Malakiyas. Na wala ez wana snakim. Delkûdê xwendibû feqetî. Kurtaran tına gunderi haya bölük tepe. Bi kurmancî navê wê çi? Bi kurmancî. Bence gıre ya gıre. Girê. Ha. Ha, Wala gıre. nas Zokayda nakim. ya. Ha zuqaydê navê bîst ya. Ben. Ha. Ne ona. Hadi çoley ma. باش انا اخو هبل اذا انا اخو بخاطري وا انجازي وشانا سندي اسي بكرم موسى چاوان هاتن Ser çava Seyda. دور به دور به سر چاوان Uğur Seyda Uğur be. ولا شو راضي Zaten şarjımız ya az ya. Hadi Seyda. چاوت باش ان شاء الله باش والله اشتغل مو تشاون باش اي تجي اشتغل Tam zamanı da. اه تو تبين دركتي از هنگی استاد انشاءات da parfum هنگی سر خوشش از علم زوج درک. مالي كلام كاي برصاوه هذا كلام كل برصاوه خو بكن تجاني يعني لا تبلاي والله. لا تي بله تكالب دجنا بزوجي سجن حتى شارج تكالب بزوجي لتبيقوا عدالة يبكي نبات عدالتنا بلا وادنك وكهبينا بند تبيقوا نكارد يعني يجي تزاني دبيت واوك هب بقري عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بله قلت ما شمال من خير خوشيدا وقتها عصرية وبخلاهم تعقيب بكن ما بيشوا بينن تعقيبات اللي ما بكن وبخاطري وا هذا القصر نمز امي وشانا خازن لي بقرن انا هاني كان مهوانا قبول بكن من خير خوشين دبي از خوازم روشی بگیرم زاروکا من چارهایی بیا یا وانا پیرکا گو شیر بده زاروکا خو یان پیرکا به حمله به کاری روشی نگری ایدی کیفات زانه وقتی گوت زانه به ته پیر حساس به یان شیر زاروک و کیم به روشی نگرا وقتی گوت زانه به تپرس گرگ در ناکه به روشی نخو روشی بگیرم گوت زانه به و zarar بگه تا یان zarar بگه زاروکا تا هنگی روشی نگرا هنگی رخصت اشتره هیا و پیشتی قضا بکی و تی کفارتی خوشی بدی آگش بو زاروک تنگرت بی بله